Speaker, FCAA ka soi rile thina avangin soi velok kan Duha sarkar masa ado dal na lungrual taka kan pas chum khanin rules of procedure and conduct of business kan rule 137 inaput angin heta resolution kan pas reng hichu sarkar thlentur ani tichuan assembly atang hian chief secretary thlen ani lok sabha thlen ani boka tichuan chief secretary thlen ani to ka chuan sarkar khan abo zui ve tur kha ani maro chu an bo zui ta ho lo maya mi pui khiata du lo viu om angalanga ataka chuanin du si te po kan anga kan resolution pass a khana top teringot a bozui na engma om lova chuwang chuan sarkar khan angai poi molem lo ti taila sual tamin karing lova chumi nu a helai lungrual takin kan han pass le a kan lungrual khop mai khamini khan rem ti lo ino me man ti po khani point of order lim takik kan om do ma kan how to pa ber hianin an tai deu khera zel mai hi chu boruang nom devin kan lung rual ve khameni khan kan soya amaro chu kan pas puina khan kenin ongo kan nei ve lo ti kan soi to kha chu wang chuanin a presentation shim akal dana khan keni po inron man lutuk lo le how to te po inron man lo kan ni wangin kan hoi hai ti kha kan the to sarkarin thajok tu kan ngai tin kal me se khamini lova he house boruang nuam tak hi thusawiin tibuai zel chuan anga bok kan lut leng nia kan sak viu le khatia ngai lu kha speaker member enge mozat khan FCAA khan ron soya sarkar kha an ron dem viawani chuwang chuan thil om zia kha soifia ve anga heta kan pas ni khan kan lungrual ani rem tiloin omem inom chuan rem tilo tirun tia pakhat poin an tilovani a video mu thei vekin ala omani kan lungrual ni MLA te chu ma se an party ho tu te khan alo how ta sia ti chuanin speaker remti ti khan om mi alo kha opposition lama tangin remti lo khachuan remti lo ti turania an ti tat lo maya remti ti kha in zo ma sak zo kan nia remti kan ti lo khachuan kan remti lo ti na ni rem tilo inom chuan rem tilo tiro ti khania an ti tlat lo ni kha ka khachu video chiang khom mai ti chuan min thong speaker khalai kha helai kan debate keni po khan hei pu be ne po kan soya kan rem tilo wa rem ti no mem rem ti tiru le ti rem ti ti keni kha kan ngoi ni kan abstain ni mai ni kami bang khan kan pom pui ti na po ni lo wa kan ngoi ni o deputy speaker lungrual takin kan pas lai ka chu ekmoni se la hi ne ala lam hen bola hen mang lawila tin ka ti la khan kan chief minister zom thakhan asoi chu kan han ti photanga a thalaw ni jong kan thir non leng chu bipuita bo kan ro nanga a ti nge kha proceeding point tu romang su wang chang kan rem ti lo rem ti lo deputy speaker rem ti kan ti lo kam khok len khala khan kan ngoi ni atia du kan speaker ane te na nia kan ruling kha kan bo se le ta le mai hemi chung chang hi kat nia kan soi ve teang helai changin rem ti inom chuan rem ti ulakatia rem ti kat hom hakani amaro chu tuin nge rem ti lova tuin nge ti la kha chu fi harta tin rem ti lo kanom chuan rem ti lo itiang u ti khan kar ro le chewa khata kha chuan in rem ti lo ti kha chu kanom lo ni amma ero chu kan debate ero kha chuan engem mo zonga hei chu ti kha chu kanom thomai amaro chu to pa fin fiana khan a top na kha chuan rem ti lo ti kha chu kanom lo ni kha chu phat che ni lawang eng po ni se kan house leader ilawanga sajelang tuan nu chuan rem tilo inomem anti rengin rem tilo chuan rem tilo ti sel ni sela kan buai lo deuh tong
tin min thong thut aru karalin min thim ti kha soifi angai bok ani session nei don mani hianin atu ka business tour hi in pek zel ani a August ni som ni pastari sang ni som ni panga a khan August sang ni som ni paruk kami miniami tur kham mani August ni som ni paruk sang ni som ni panga tlai dar nga a legislative assembly website a khung ani a MLA zongzong omna WhatsApp group a darlia da ani boka tichuan a resolution copy hi bulletin part 2 number 101 ni som pakwa thariat sang ni som ni pangamangin August ni som ni sang ni som ni panga ni lai ni suta chuanin